oslanjeni potomci Sarmata u znanstvenoj areni. Etnogeneza željeznih štangi, nemaš argument, udri po glavi. Ovi naši Srbi i Jugoslaveni, četnici nožu skloni, koljači i kreteni. Pobiše Hrvate jer ih kao svrbi, pomogaše im ljude naše domaće krvi. Neslavenski korijen nas Hrvata, koja je prava starost Haravata. Etnogeneza željeznih štangi, nemaš argument, udri po glavi. Pilar Ivon, Šuflaj Milan, Šegvić Kerubin, Guberina Ivo, Lovrić Mihovil, ubijeni biše da nam se zatre.